Bismillahirrahmanirrahim. Solve the following systems of equations simultaneously. X plus y equals to 1 and x squared minus 2x minus y squared plus 2y equals to 3. Okay. So kita nak solve persamaan yang ni secara serentak. Yang atas ni adalah linear equation. Kenapa? Sebab x to the power of 1, y pun to the power of 1. Okay. Dan yang kedua ni adalah non-linear equation sebab x-nya ada yang kuasa 2 dan y-nya pun kuasa 2. Okay. So, ini dari topik simultaneous equation, linear and non-linear. Okay. So, macam mana cara kita nak solve? First, kita ambil dari linear equation. Linear equation adalah yang x to the power of 1 and y to the power of 1. And then kita jadikan salah satu variable as a subject. Okay. Normally kita pilih yang single variable as a subject. Tapi kalau yang ni dua-dua x dengan y ni dua-dua single variable. So boleh jadikan x or y as a subject. Okay, let's say kalau saya jadikan y tajuk. Okay. So saya biar y tajuk belah kiri. So yang x ni we move to right hand side. So akan jadi y equals to 1 minus x. Okay. Okay, kalau kita jadikan y tajuk, so nanti kita akan dapat nilai x dulu. Okay. Alright, so equation 1 kita sekarang jadi y equals to 1 minus x. Okay. So this is equation 1. Equation 2 awak tak payah ubah. Ikut je yang asal. Okay. X squared minus 2x minus y squared plus 2y equals to 3. Okay. Yang ni adalah equation 2. Okay. Biasanya untuk linear and non-linear ni, untuk kita solve simultaneous equation, lebih mudah kalau kita guna substitution method. Okay. Kita gantikan. Okay. So, kita ambil equation 1 ni, yang y dia tajuk, kita masukkan dalam equation 2. Okay. Substitute 1 into 2. So, we have x squared minus 2x minus yang y ni kita gantikan dengan 1 minus x. Okay. And then, based on equation ni, dekat luar dia ada kuasa 2. And then, plus 2. Y ni kita gantikan dengan 1 minus x and then equals to 3. Okay. Kita ambil equation yang 2 ni tapi yang ada y ni kita gantikan dengan 1 minus x. Okay. Okay, and then yang ada kuasa 2 ni awak kena expand dulu. Yang bracket ni awak kena expand dulu untuk buang bracket ni. Okay. So, we have x squared minus 2x minus, okay, minus dekat luar, so jangan lupa ada bracket 2 over error. So yang ni bila awak solve kuasa 2, so akan dapat 1 minus 2x plus x squared. Dan yang ni darabkan 2 ke dalam bracket, so akan jadi plus 2 and then minus 2x equals to 3. Okay, and then negatif ni awak kena darab ke dalam untuk buang bracket. So, we have x squared minus 2x. Negative times 1 dapat minus 1. Negative times negative 2x dapat plus 2x. Negative times plus x squared dapat minus x squared. Okay, and then plus 2 minus 2x equals to 3. Okay. Before that, yang bracket squared tadi, 2 over error, untuk awak expand, awak boleh tunjuk dekat tepi, buka 2 bracket, and then expand 1 by 1. Okay. Jangan tersilap expand, ya. Okay. And then, yang ni, yang mana yang kita boleh simplify, kita simplify dulu. Macam ni, kita ada x squared minus x squared habis. And then, minus 2x plus 2x pun habis. So, yang tinggal adalah negative 1 plus 2 minus 2x equals to 3. So, this is linear equation. So, macam mana cara nak solve linear equation?
awak asingkan term yang ada X dengan term yang no X. Okay. So, first, yang ni kita simplify dulu. Negative 1 plus 2 equals to 1. And then minus 2X equals to 3. Okay, yang 1 ni kita move to right hand side jadi 3 minus 1. So, kanan akan jadi 2. Okay, 3 minus 1 dapat 2. Yang left hand side kita ada negative 2x. Okay, kita pisahkan term yang ada x dengan term yang no x. Okay, and then kita nak tajuk dia x. So, yang negative 2 dengan x ni hubungan dia darab. So, when we move negative 2 to right hand side akan jadi bahagi. So, we have x equals to 2 divided by negative 2 equals to negative 1. Okay. So, this is the value of x. Okay, dah dapat nilai x, kita kena cari nilai y. Okay, kita masukkan nilai x equals to negative 1 ke dalam equation yang y-nya tajuk tadi. Ke dalam equation 1. Okay. So, tadi equation 1, kita ada y equals to 1 minus x. Okay. Okay, and then kita gantikan nilai x ni dengan negative 1. So, we have y equals to 1 minus negative 1. Okay, so we have 1 negative jadi plus. So, we have 1 plus 1 equals to 2. Okay, so kita dapat x equals to negative 1 and y equals to 2. Okay. So, jawapan akhir dia kalau boleh awak senaraikanlah, concludekan ataupun summarizekan x equals to negative 1 and y equals to 2. Okay, supaya pemeriksa mudah untuk terus nampak jawapan akhir. Okay. Tapi jalan kerja ni pun kena logik untuk dapatkan full mark. Okay. So, x equals to negative 1 and y equals to 2. Okay. Kalau awak nak semak jawapan, awak masukkan nilai negative 1, x equals to negative 1 dengan y equals to 2, awak akan dapat nilai left hand side equals to right hand side. Yang equation 2 pun sama. Kalau awak masukkan nilai negative 1 dalam x dan 2 dekat dalam y, sepatutnya awak akan dapat nilai left hand side equals to nilai right hand side. Okay. So, this is the complete solution.